svima, dobrodošli na kanal Kristalna kuhinja i moj novi video recept. Danas vama delim recept za tortu ili kolač, kako god, koji se pravi bez jaja, brzo i lako, za 10 minuta, umućena smesa, stavljeno u rernu i samo još da se zapeče i gotovo. Evo što mi je potrebno. Mere su mi na čašu ovo od 200 ml, biće mi potrebna 1 čaša ulja, 3 čaše brašna, 2 čaše šećera, 3 čaše jogurta, 10 kašika mlijeka, 50 grama otopljene čokolade. Ovdje imam oko 100 grama, 80 do 100 grama iseckane čokolade na kockice. Biće mi potrebno 2 ravne kašičice soda bikarbona i malo arome vanile. Za ukrašavanje vidjet ćete u nastavku šta ću koristiti. Pa možemo da krenemo. Za početak dodajem brašno, šećer, sodu bikarbonu. To ću za početak prvo da promešam. U opisu videa imate pisane sastojke, ne morate zapisivati dok gledate. Potom dodajem jogurt. Potom ulje. Odmah dodajem i mlijeko. I sada ću to da sve lepo promešam. Ovo sve možete da radite i sa mikserom. Zaboravila sam da napomenem da će mi biti potrebno i 2 kašike kakaa ili Neskvika. Zatim dodajem otopljenu čokoladu. Dodajem malo ekstrakta od vanile. To je otprilike 1 kašika. Umjesto ekstrakta možete dodati vanilin šećer. I sada je sve to zajedno potrebno sjediniti. I potom dodajem naseckanu čokoladu. I smesa ovako treba da izgleda. Rerku sam uključila na 200 stepeni da se zagreje. Potom ovdje imam pleh prečnika 26 cm. Stavila sam tek papir, a ivice ću da premažem sa malo butere. I potom izručim smesu. Potom stavljam u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče nekih 15-20 minuta. Tačnu minutažu ću vam reći kada bude gotovo, ali to sve naravno zavisi od same rerne. Potom ovdje imam domaće slatko od Aronije i sa time ću premazati kolač. Ali naravno da vi možete i sa nekim džemom, čokoladom,
šta god da volite. Potom ostavljam konačno malo da se prohladi, a za to vrijeme ću da napravim šlag, odnosno da umutim slatku papriku. I evo kako kolač izgleda, malo sam ga prohladila i sada ću da poslužim. Nadam se da vam se sviđa ovaj video recept, ako jeste obavezno mi ostavite jedan like, prijavite se na kanal potpuno besplatno klikom na crveno dugme prati. U komentarima mi ostavite da li ćete praviti ovu tortu, sa čime ćete ukrašavati i imate li vi neki recept za vašu brzinsku tortu kao što je ova. I pišite mi također recept u komentarima ili na Facebooku i Instagramu. Ja za sljedećeg video recepta mnogo pozdravljam i nadam se da se družimo ponovo. Ćao!